Ibara baba ibara mama sokosi ala kijuti na dawa ti singale chala tiba pekoti asango ndapelele so na yanga ti kodro na dalimoti be Afrika itenala Johnny Gango isepela ngana na lainga ti laso na legiti manango teneti nzapa wala na tu ala susi aike a chrétien sangoti akina molongoni aike laso dunia mobimba si a sepela lango susi aba teneti mungo Johnny Kobe nazo aikembeni lango susi ndokwati bendu ti gigi asoroni sosi akesepelani na lango mbrambra ti nze ti juin so ekena yani so sosi akesara langoni ndalini akititena tombela biani titene na lege ti dengo yaka si azo alimbitu wara Kobe atesi akanga lege mingi na akpaleti nzara ba ake sango sosi ilimbitu vunga nala nando titene ti lango so la kwena yati asango ti iba ekena kete kodo komandati baoro sosi a lekene mbeni kota ndoko ati fango a legeti kusala wala nzene yeti sarangonti maboko na amasika koli wala na wali ti sese ti koroti baoro aikenda nila losusi loke mokonzi ti ndoko ati badalezo kota wafangombe ti Simplice Mathieu Sarandi lo jutika na biko ukuso ti tene lo zingoyanga daso si a lekereni teneti amulingeti be Afrika so ekina mbegeka iwara sangusu ngangati Donald Walter Kinam. Amasikati bauru alimbi fadi suti na wakambeni Johnny dasu sang piti na sarandri nzide kusala chala na yani matanga ti zingoyanga ti dani abagigi gina langu omene tinje ti fondosu nagbeta ti bauru nagbele ti makunzi ti ndokwa ti badale zukuta fangombe ti Simplice Mathieu Sarandi ekimiri dasu akimwandi pasa ti tena sa kosi amlengi ti kodoni yalimbi ti tena sarandri nzine buzi ngati manda kwa ti maboko ti tena kpingba lingo sungu na ti gbatani ekitene swasigigi na ngati Pierre Ubali Juru swagana ekiti kutazu ti ndokwa ti MINUSCA makunzi ndokwa ti badalezu adabi tongnayen dani abagigi ati sabrenge ti bauru ati sanga amama ti bauru awali ti bauru atene ala bumbi atene ala bumbi ambutu nigati sar ala tani amlenge ti bauru amaseka ti bauru awali ti bauru ala bumbi tene na mbutu so kwai tene na mbutu so kwai ala tukuliga ala bandon lege ba yeso la kuso ala wala ala di tene ni na meti bi paleso lege tinga muso zapa munami ngala lege tinga muso ala lege ti bauro munami mitisa kota zoti MINUSCA eretilo benmango balenge waliti Afrika eretilo ke Valentine Rugwabiza ugana kubuti mi famille ti bilalo mi paga mi beti abrenge ti Paolo lo mujeno lasso daso abagiga beti bi akananga datiso itiringi si iwara daso aketia mama daso aketia masekati Paolo alibi ala boni teretiala ndotia maseka akegi ge ndotia mama akegi ge akegela tonako tazoti kondoro so akegi ati bitene na metiala ko akegi ge yeso kwa ati sara kusala ti maboko biba ambiri awali akana ala doti meza ala za machine ti fungo na bongo akegi ge sala ke manda kusala ni oko na oko na pikoni makusinde kwa watu kwa badalezo kutafangombe ti Simplice Mathieu Sarandi agwisi afaka mbatingo yanga ti dani ta chama sikaso cha digni maboko chipeta ti bauru abagigi ndal ti maboko ti koforo ti ndokwa ti MINUSCA na lege ti pialo so abatende kingo na peko akpale ngana maingo se du tina poputi azu La
Akwena yati asangusu iba kingberi ye biri si aike kanga yanga chibeli kapa tenechi manango ye nanduti tenechi nenechi zo sosi aba tenechi konominga nanduti aisusi aike tambula nanduti aichi banda tere se e fanala so aike bumbi chi awali sosi aike saranzele ne chi maboko si a lekere kapa so gina mungo maboko chindokwa chi bendu chi gigi so aike minuska irike vudapa akimunaye asango nanduri lango otaso akusala ke mingi na legiti pikango patara so akuna nduzu mingi amulege na so akoka panati ngwe ti mandango yeso ti wara afini akodendende so sake mulege na la tinga tene ti nene ti zo ngana sarango kusala na ayo fini aiti senta kodenga na banda sango iba na chi mandango yeso fafika organiser maboko na minuska imanda ye mingi amaseka wali na mama so ibumbige amanda lege yako ye mingi ko joni na ndochi yeso iratene droit de l'homme sobiri amena wali mingi yake na mbeto chi oser chi débouzer chi gana finyaye chi faye so alimbi ti sara ala yake na mbeto tenti société permettre na la paix et là so imanda que ia wali centrafricaine ko ikina place ti i na ya chi maingo chi kodro na ya chi gango na finyaye ngale gako na place ti i na ndochi yeso iratene banda terre na legi chi créer ngo aussi à valeur chi fa talon chi na gigi na lechi dunia mobimba kitambula njoni le gako na ndochi banda tere yeso abube chimingangwa yesi so biba amaseka wali biba wali e biba na yaji lecha wali so njara chiduchungo important na yaji société njara chi apportingo valeur et biba na yaji lecha wali so aussi besoin chi soutien tongo bela chimbila so ekena ya maseka à partir chi laso inga que téléphone aki encore chi divertissement uniquement pe chi zonga pe chi détruit vie cha zwa pe mais Haïti tenait il créait valeur il valorisait talent chi adu ti lo susule ke mokonzi ti bumbi ti fafeka na koro seti be Afrika lokonda mingi mungo mamboko ti kundu ti bendo ti gigi susi angala ko ti tena sara aka pati kusala tonga so nangalo unda na la susi amanda ya wati tena alaza ayingango susi ala yinga di fade so na leke tu kusala si ala limbi ti mai maboko so minister mun la so fu guni bigala gawe tangani akala awa diso na ngonda so a besoin titara susi akina bage tukundi jibendo tigigi ala faso fadi mungo mamboko so akembande gigi pepe ala kesana de abina kapati kusala na liniti mamboko na wali susi akesala anzezete kusala ti mamboko ti ala e kirikete na pekoti fanala so kota ngweti mandango yesusi atonda na lango basambala ti sina lango bale ko ti jeti ngube tingu so ekeda amunga ngumingi na awali nga na kuliso amandai na ti kapani se akengu susi amulege na la ti kaminga ndara na popoti ala sangola kwena dalimoti be Afrika ki ndoko agbe bi asosi ki ba teneti seni si ala lekerembeni kuta kapa ti pikango patara na awago singa kapa so amulege ti tenela sara tene mingi na ndoti teneti mboma ti Ebola asosi aki na kodoti Congo ti panda so aki kodoso aki na maka ti kodoti be Afrika si ale ti fana a wa be Afrika tene na ndodi aki tongana nye si ala limbi ti tene ala warambini afini akode titene akangalege na kobera so fanala solo fana ye aktene na ndoni mingi aike kota wa fangombe ti Emmanuel na kune so silo ke kota wa inda ti Institut Pasteur ti Bongi ekezina la lege tene ala masango na ndoni aike ginando ti pale ti mboma ti Ebola sosi a tonda ti tene a sara sana na tertia zona mbeke ti koroti Congo jipanda sosi aike na katikati ti koroti be Afrika si gbere bia sosi ake batene ti seni na koroti be Afrika nga lo unda na awanga nga ti tene ala lekere mbedi kapa ti vungango asango wala ti tongo mbela na mbeke ti awa be Afrika na ndo ti tene ti kpale ti kobela sosi ade asi pepe ndani la tongo mbela so mingi aba tene ti tene awa be Afrika a zile chala nganganga tongana si tere chala a chauffeur ya limbi ala muloro iyo aguna danganga ngana mbege ala ke duti titenala zile chala tere chala so ke lundu mbege ti Kongo jipanda aikiga si tono tere chala la ke timbi tere fade warango kopila so aike gwe iyo mingi nila danganga ti wanganga ti koroti be Afrika mu ambeni a kode ti kusala so azana sisi ti kangango lege mata na mboma ti kobila ti Ebola ti fana zo ti be Afrika so
bumani na ngoiso na mbageti Congo démocratique angbati goranduzu na yengaso tona igwelani yesartenena la ungotia zoso akana kobelani ake bale miombe na gombaya ti londo na yengaso on ti si na lango ti laso asi déjà ngbango oshio bale omene so atene amu a district na ige ape tena préfecture tona balu se awe na mbageti parce que Congo démocratique akuta ko dromingi amu déjà a district balu se e mawana ga so a district so ake nduru na katikati kodroti be Afrika nila lo yeti tene iga ifani ti tene ala hinga que il doit ti pingba leti na ti fangana zo be Afrika nyela si na mbageti ge ike sara ayi so isara ndo ikusala tilo ti kangalege na kobela so donc ikeza geretia akodetia kwa na sese londo ti faye na wanganga na ambena tondani si on laso na katikati kodro andoso si risque na ke mingi so na ndapre so ala commencer ti on ti goti dutika muna ala gbakuru ti tene ala sika muwa ti tereti azo muna ala gbakuru tena sika tongana warate terti zona muwa ala mungu ti terra tuka ioge na bangi si ilimbeti bembe etona iwarani zoni so terra muwa ke mulo ti zalo yamba e tokanguti terlo tongana ke ni akanga lege comme azalo yamba akanga lege silo ndu ambena zope tonga so awanganga toka ungoti awanganga so agwande kati lekendo ti zaloka et puis amu tonga gina loka si alimbiti tena muleti kodrape nire ti fanali tene kapa ti dutingo lena awagosinga so atambula nga gina ndo ti da forono ti gira FM so si amulege na awa be Afrika ti tene ala undando na awanganga so si ala waranga piko ti undango ndo chala lakona yati a sangoti aikinando ti tene ti kangango yanga ti ada manangombe ti tene tingu sakuse baluse na oku ti sinangu sakuse baluse na omene so aikinga tene ti da tikete da manangombe ti complexe scolaire nongo panzi liva susi lukanga nga yanga ti da manangombe ti tiro na lapos susi a londo ti on gina lege ti meni kota matanga na lege ti anja ti ndara ti amolenge nga na ambeni a kota a tere susi ala susi ake awinda ti ekoni afangani sina ngweni a sewa kwe a kokapa usi na yati matangani ke zina la lege ti tene ala ma asanguna ndo ti matanga so nanga ti Gladys ngasenemo nga na Romaric Jongombe eke na kutangia na besi damandangombe ci doko panji ayamba gbati amolenge nga na ababa na mama so agagbani ci kokapa na yati matanga ci kangango yanga ci dama paso ayeke na ndapre ti laposo so si dama pa doko bandi ayingi na ngia ti ndara ndende so amolenge ti dama pa so ayeke sara ni mbage na mbage na mungo atene ti lo so lo yeke wainda ti damandangombe ti so lo fangia ti be ti lo na mbage ti ababa na mama ti amolenge so nga lo mu oko ngoi so ti tisa ababa na amama ti amolenge so ti ga iyo ti kiri ti su iri ti amolenge so tene ti ngu ti peko kota yeso abumbi laso ake kangango ti école donc école ni awuzi awe amenge asara examen we nila ibumbi aparent ko lite ikiri carnet cha mulindi na oui ababa na mama amu maboko na imingi mbagati inala kwele iboli sieke sara kwa na yati école ni yeso nzere nambia ke so même tongana gbacha baba agana bumbi ci sangondo ci ape ambena ega na ala swaga ala lake muyanga si isara na kwani ndi voro a mulenge ci duci ndoko na mama na baba chala na liboro nga baba na mama ci ta za mulenge a sara gingiape mais ambena ngo yala zala ci tene ala bando na ndo ci akaye chala akeketa yeso ala limbi ci sa swala suni yekeke chikuna zingo ti école okoti a mama ti amolenge so ayeke fangia ti be ti lo ve ya shi be shimbi asisingo ten shi école ti la som carnet na menge shimbi emi ba ke menge shimbi asili première de la classe be shimbi yeke na ngia asara ngia mingi mbi hinga tene wasimbi pe tene ape me be shimbi yeke na ngia mingi so mbi esara na ti vacances mbi yeke za lo toujours na yanga da
le gana bumbi toujours et bike mulo nanga na legecha livre c'était toujours le bana niveau beni école qui na niveau ci 3 collines ci bula bake chufu dambala mbi punda na mamasha mingi ci na la gangster mingi tala ci tene mingi agwayo tongana si mo mbati sara ko to mbeniye asasi akijwe na ndosi ya mama ikigaki donc bunda mamasha mingi ci gasi za mingi sana école livre ifanala so matangani akondani na mungu wa makandana amolengeni na ike gwena asango chi akwachi kodro na asango chi kwachi kodro eba ike gina yachi bavaka oku simbeni bumbiso aike batene chi awali susi aiksara anzene ye chi maboko si ala lekerekere chala biri agwe chitene asara kusala na dagbata chi bavaka oku so akena yachi na bavaka oku so sala tisanga a mokonzi chi avaka vaka ndendende ngana la sosi aikena lichi amena bumbi chitene ala gwe azinde na terechi a ndokwa chi bavaka oku ikizina la legete na la mateni na ndoni na yanga chi machitero sungoi aikela susi kapati kusala ti kwati kodo a tondani na mbegeti dagbata ti bavaka oku aike pialo susi beti kodo foste archange toadera azana sese ti tene asara si gbata ti bonga na kodo kwa susi angurolo alimi ti tene aduti pendere alegeti bangondo tilo ya pakara porsia de ya abazen solo eke mamukunzi ti bumbi ti awali wa dengo buze na kontro ti be afrika solo eke nga lege oko zo ti dengo gapati gatonga na mukunzi gbata na gbata ti bongi a mukunzi ti avaka nga na ala su aike leader communautaire aluto na zo oko titene alagwe ala sukula nga zi azinde na yati agbataso sudani aike titene aleke kapati za una numbata fini lo solo eke mukunzi gbata ti bavaka okuso aike dutiane na biko akoso aike ga biati kodro muyanga tene chaque samedi sukwe aiga ke sakwati kodro bandala la su igagi a mairie chaque samedi ignata ando ndende titene sakwa la su iga mairie ke ten nettoyer doti mairie ni parce que bi penser akimbeni kutando sola ko ikijikada i préparer gango tsambina gene aussi so e gandi tene ala gando ti ande na lendi puis ndo il faut izando ni propre tene i fanala legi kwati kodro ti sara tene ala gadunati senior sasa kusala tala nangalo solo eke mokonzitsa masekati vakaso longalo mbana pekwa pe lo ke fatene ti betilo il faut pousse mismi galaso na yati babaka oku ti mairie sa kusala so petit ko jeune ki mene kusala so biati kodro lo wani lo zanse et lo wani a lo ko gukana pon tiazo diti sara kusani akmen initiative sur le za teneti i titene iko e bani isani titena mula ngunda kusala ti kodro na azindi na terti da na terti mo wani ti mo zizende na ti da mo zizende na terti mo smo jinjoni le ga koton na biati kodro na même nzoni bangondo lo nga aussi le mo nzoni bangondo ti biati kodro so lo za c'est le tamblo na pekone e ke ba vakati wala ba vakati ni a kodro ti ak tambla nzoni na mango teragda ako aza sa ko polele e aza sa ko na betala ko si kodro ti almiji avancer iki ketira pikoti fanala so bavaka ukuti batati bongi ayekena ungoti avaka balusa ndoni mbasambala so si ala umitona zo okoti tene ala sarasi dagbatata la aduti pendere legeti kwati kodro so abagigila so dagbatati bavaka uku ayeke nduruti yamba kutaka pati za numbata fini mukunzi bata so ayeke gandi Ege ake ambeni abumbi so indoriri na tene koka fato chi bavaka utaso si ya kisara kwa na bangondo chi biati kodro kuta wafangumi chi foste archange toadera si alanga kwe agwinga chala na la poso sosi alundo ti on ti tene ala gwe azizende na tereti ndokwa ti maison de jeunes de Castor so akina ti bavaka ota si kusala sola saraka aike ti tene ala fa asalte wala pere so sigika ngasi ala ronga ambena iso tene anilo wala amena zende so si akitambula kana lereti la kurti ndokwaso ikezina la legetene ala masangandoni na ngati asanu ngana sherele malemasa ikinangunga Castor so akina di 3e arrondissement ainga tene atokando balaso beni zoti Castor ako so si lo sigina yanga dati lo lokalo muma boko na association so igati de sar kwaso na ti vakani ape mokonjiti vakani wani lo gapepe lo lango ayo même na maison de jeunes pepe so akengambeni ti vundula parce que là so tona ake tele ti beni contrôler gati fa
mbimbe mokonzi so mbira mbageti lege ka na ba dombi a 2 mais avec kwati kodro la parce que tona RI il faut ilodo iga imu maboko na itati so ake patati bozota la ke sigirani ala ke vo kumbati koa aya tete sarra kwati tene kodro ti avancer mais il ba on direct là ko il gira poko aga tentene ateno ndoso eti etala non ndoso eti etala est-ce que là quoi là-bas même gunja faso pika na semento ala ba comment quartier ta zo inondé est-ce que là-bas dati ben ministre inondé wala ngua go liati dati gadi kodro dati mo même ay dati location la mo lango da ay dati mo parce que ton bo gadi liati gbagbana ke tewati danape ay tande gimo le solo kenaliti pumbiso le gonga mingi kusala so gati kodro lo veni lozana sese kota wa fango betiti konde pakara Faustin Archange Touadéra so awa be Afrika akona ako adoti nuketengo itala titene ala zizende nga ala zi ayeso akishoni si angorwala tisarasi batati bongingana ando sukwe angoroni agapendre saram kwa chikodroso benizola loga lekere arrondissement tiape nire merci bia chikodro logana isirina kodroni zo ako lo muni responsabilité tilo isara kwa chikodro ti nire merci mingi melenge ci 3e arrondissement azo ci association et comité ti 3e ala na pokoti jusqu'à isara campagne zone tipo mo économique là si atena mo commerçant so zo ci sirri là tena ci miso il faut que zo ako le participer na bagati sirri be remercie makunji ti arrondissement ti et be remercie makunji bala ti quartier baya dombia lo na pokoti ti lo so mi ba comme le makunji ti 3e koi tout place ti azo sala kwa na ndoni so si lo ba message ou bien beni communiquer atena ci 3e le si na place ni et le munu courage nazo ndale so mbere mesi zokoi ngati unji na sangoti a kwachi kodro iba iki ala susi iki na yati bumbi susi yake tambula tiba a kwachi kodro susi yake tambula na yati agba vakandendende lo susi lo jutina linisi lo gana ereti bia susi yake coordinateur chi kwachi kodro ake Sylvain Mayer si ala tambula chitene ala ba mbrimri wala akusana susi a wabe Afrika akesara na laposo na lainga oko nila ikizina la lege titena la masango na ndoni na ngati erudise bengi ngana ken preva dikundu bumbi sweke bembendo na ndochi ya kusala ti kwa chikodro a sara kwa chi siti tene apuswa zende yongoro ndali ti njoni duchichi awa be Afrika kwe bumbi ti bemengondo aike sara kusala ngangu mingi na ya ti agbavaka ti bongi ti laposo so logwe na agara ti combattant na ti kilomètre 5 tiba akusala sosi eke tambulaka na mungo maboko ti brigade ti intervention na ti répression nga na rond-point ti sika benzvi bumbi ti Touadéra nouvelle génération agweda ti zia zende na ndo ti balabala so lo solo eke tokwazo na kusala na ndoko agbeyon gbia so abatene ti lekirango ya ti kodro ayeke fa peko ti akusala so si atambula na laposo so tene ti kua ti kodro ayeke ye so ayeke laso ape ayeke akuaso si gouvernement zana sese biati kodro gbobe ti lo mingi ngali ti kua ti kodro so na tongo na ndape so e sigi mbere ye na ndape so e sukue na mbege ti combattant na mbege ti combattant azo e mingi abir aussi ayeke na tere ti sara kua so apopulation aussi ayeke na tere ti sara kua so parce que ti ambini zo citoyen atene wala kua ti kodro so aba gi gbia ti kodro aba gouvernement ake ni la paix aba ikwe so ike centrafricain ti tere izia zende na tere ti ye si na ya ti kua ti itambla nga kete ti bando isi na mbege ti ville isi na mbege ti sika i wara TNG so ayeke mbini association aussi so ayeke mo moko mingi na yeke ti kua ti kodro i wara lo yeke na rond point ti Socatel loko ni ka apere so na ndo so mingi wago singa i ba lo sa nzoni kua mingi si supe aussi i singa na mbege ti Galabadia i wara RST so lo yeke na avenue Touadéra aussi loko sara kua ngangu mingi na mbege ti Galabadia i wara Touadéra encore so kue ayeki amouvement so si ayeke mu peko ti gbia ti kodro na lege ti sarongo kua so atene KTK kua ti kodro ala sara nga kua na ndo so mingi ala ni ka azende so na sese ba ni la wago singa
Merci na la baba na mama eba so kozo kapati a sangoti a unzi tongaso e keleke tere titene igwena use kapati a sangoti. Na use kapati a sangotiye aike gina ndokwati senesesi biani a lekerembeni kapa sosi aike mu akanguchuwe teneti sosi a kusalati awali agbu beti ngurubia mingi si a lekere kapa so biani titene abu maboko na awali na legeti a kusala sokwe ala sara ifanala so aike tifani mbrambrasi teneti mungo akanguchuwe wala ambeni matabisi ngana la sosi a sara kwa mingi teneti awali nila a bagigi akeyeso a jutina bikwa oku na ndokwati CDSS lo solo gona ereti dalimo be Afrika kake Alphonse Zunaita ngana Rockefeller chakpa ikeza legina la titene alama sango na yanga chala titimi mitena la ngbanjoni bisepela ngara la joni lainga ti laso Beni kuta matanga atambulaka na ndokwaso si akisaraka matanga lakwe na yani. Matanga so ake chawali chikodroti so ayirini atene 7e édition 2026 so abatene chawali na akoli so si kwa sara itu mamboko chitene ane awali na legiti sarango itu mamboko chuwarapata koforo chitene ayoko droti be Afrika na nduzu. Zoso adutina liti matanga so ake komo konzi chi comité promoteur ni so ake pakara Séverin Anatole Ikoli sosi lola le giti mu a matabisi wala prix d'excellence na la so kwesi a sara Haiti mamboko mingi so a irini atene 7e édition timu mamboko na awali na akoli so a sara kusala chikodro mingi akenebirila azu mingi so ungo chala kwe akbalako na uta so na poponi mokwara awali balako simo waragia akolinga ota na pokoti sosi a mu a pendere ai na azoniso asala njuniye so airi na prix d'excellence ai tatie asara tene izile gena la titene ala mazo okona association sosi a mombi marraine la soso de penser le bas a kusala sumbi sara na yati association ti ya wali na niveau ti finance parce que j'étais na la association ti a bagigi asa nguse et isa bachaye ça bachaye mi français ake na dochaye si sara mingi sola si ala porter choix chala na dochi bi ti tene bi ti marraine ti 7e édition ti nguso et penser ya wali actuellement la mo conscience la mo conscience parce que mon ba wali ake sara yiti maboko chala ala zeti tene akula dominer la paix donc ala ke bato tere chala tene ala ko ayali chala na nduzu tene keke chala abuna devo dekisa pusa na demengo tene ayinga pusa cha wali yesu si awali tene asara la pusa sa wali sa binala tene amanju tisiwa duri titiazo dara place pusa la wala awali sa zenzele pusa la tene ayinga awali alindisi ifa pusa la sa la négativement qui sont aussi ça reste des films documentaires et ça ramène à l'immonso à fa studio chawali à côté de l'Afrique à l'immonso et ça aso à qui dit que mingo big DGT télévision à qui ça été à qui ça en tant que technicien de so il a partenaire et ça mais que tu contrôles pas à ça ça à l'avenir à la bas que emu boichi quoi tene isa limos tene afa saba mocha waliti na dunya muduma akusala so kisa akwale so la kiwa itonso si ala yeta la so tene ala muna yi kutaka muchuma so yati betimbe so si la so mbie kina milita itatimbi wali ala so si ya muna ala matapisiso parce que matapisiso a été fruit ti poisson association ti ya sara na ministère ti énergie so igwe auprès tamu ngi so a été bapasi auprès ta amwengi soit qui n'a dati hôpital ni là si azoti organisation so abanya ouais si là soit la choisir association ti na militia lauréat bon yeso asala si là so a moi mi matabisi so ai par rapport na organisation ti 8 mars so là ni bi organiser atelier ti formation ta wali na ndoti eau et assainissement
et à Sarasi a mina invité so invité à la bani et par rapport à la diffusion ni na niveau de télé qui est là façon si à choisir ministère et à la gare auprès ti tenait à Mumbi Gambi faire partie de l'orée. Voici RST sur le Sara quelques visions du biati kodro là le lutinalisi pour qu'on soit que tu tenais tonga mais le kodro so a été tenait kodro na manya gakota alimbisi amolengeti kodro na dushina setere a Sara sifa de kodro ne a gemai ndani ni la si RST a lango na leti pour côté tenait du biati kodro gana legeti kwati kodro na solo que timbi yanga ta kambani na ndara kote so que d'état de François sumi kisata na pokota yanga tulo lona azo so ngurulu ala za poata la mingi tenesi a promouvoir nzoli du titia wali titina wali a tutina kwengangoni na nzoni ni na ti kodro asara siti tenero de South Africain a Buenandozo.